nikienda Arusha wanataka tuwe huru, nikienda Unguja wanataka tuwe huru, nikienda Mombasa wanataka tuwe huru, nikienda Kigoma wanataka tuwe huru, nikienda Ubungo wanataka tuwe huru. Tunataka tuwe huru, tuwe huru, 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 tuwe huru. Namna hiyo mafundi, namna hiyo, yes. Namna hiyo, kama kawaida, naona mzuka mwingi, watu wameacha kazi, wanadai tunataka tuwe huru. Kama hivyo, yes, namna hiyo. Mzuka ni mwingi kweli kweli. Hapa shughuli zimesimama, burudani inaendelea. Namna hiyo, na hapa naidi.